Ek kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en ons gesels vandag oor kanker met die medisyne spesialis Dr. Paul Miller. Dr. Paul, thank you so much for having us again. Thanks for being here. Now, you are one of the leading experts in small animal oncology. I want to find out, is cancer the same in our beloved pets as it is in humans, and is it a treatable disease? The cells that you and I are made up of, they're the same in dogs and cats. As we sit here on the sofa, you and I are around 30 trillion cells. And because of that, you get these hundreds of different types of cancers. And in fact, as we split them down, they're turning into thousands of different types of cancers. So things look the same between species, and that's because we're made up of the same cell types. And then the second part of your question is it treatable? It very much depends upon the cancer, but yes, there's usually some form of treatment or palliative care available. And what types of cancer commonly affect our pets? Very similar to those found in humans. So you see things like lymphoma, that's one of the more common cancers. That's of a white blood cell called the lymphocyte. But there's numbers of others. I mean, you get the same sorts of things that you find in us: skin cancers and gut cancers and bone cancers and breast tumors and so on. So these are very common problems in dogs and cats. What should our viewers do when they suspect that their pets may have cancer? And would you recommend referral to a specialist? Closely look at what your pet is doing and what signs are developing. For example, if you suspect that you've seen a mass developing, we're going to want to know how long you've seen it for, how it first appeared, to give us some idea of the progression over time. And then the second thing is, don't always be fearful that it's cancer. Not all masses are cancer related, and not all illnesses in older pets are cancer related. So you're going to need veterinary advice. You know, in human medicine, there's a very clear distinction between going to see your GP and then seeking further advice. In veterinary medicine, you kind of have to make that decision yourself. If you have the funds and the interest, or if you suspect that something's wrong and you need further assistance, then reach out and see one of the specialists. It's actually what would happen in you and I, and it's for good reason. It's a complex subject area, and there are many, many problems that are not always cancers. And so, to be fair, at the specialist end of the spectrum, I see a very wide variety of problems. I've seen pets that have been on cancer treatments for a long time, and they don't have cancer. And at the same time, we see cases where there are guesses at the nature of the problem, and then it's a long diagnostic process, and it's potentially overly long and overly awkward, and sometimes things get done improperly. And when it comes to surgery and other therapies for cancer, how do you decide which way to go? Not always straightforward, but we have very strong guidelines that have been built up for decades now across human medicine and veterinary medicine. And it's very much dependent upon the cell type and where is affected. And alongside that, because very often this is a problem in older patients, are what we call comorbidities. So if we see that you've got another problem, you know, maybe you've got a heart issue, or maybe there's a suspicion of kidney problems, then that also has to be strongly factored in to the whole equation as to what type of treatments are applicable to you. But there's very strong international guideline advice on how we should move forward with different types of cancers. In fact, I'd be cautious with surgery in some cases. It's best to get the best advice you can before you do something irreversible. Would you recommend euthanasia in severe cases, and how does our viewers go about when making this very difficult decision? Your sympathy has to always be with what is the quality of life that's being experienced by the pet at that time, and is there any hope that it can get better? Can we ameliorate pain, discomfort, etc.? At some point, and it's always at some point that's different between a husband and a wife, or the parents and the children, but there's a line in the sand where eventually we cross. It may not be a perfect line in the sand between the professional involved and the owner or family decision around it. And that's because things are often fast moving in illness. But at some point, you will often be faced with a decision. And I suggest that that's made sensibly around when you've got good advice, and then at a point where everyone's really in agreement, there's no point continuing. Don't push it too far.
It's then about palliative care, end-of-life care. Dr. Paul, thank you so much for sharing your insight today. Thanks very much for coming again. It's a pleasure having you here as always. Nou ja toe, besoek olympus24hourwet.com vir meer inligting. Ai man, ons gunsteling stylguru is terug. Lorraine Olivier van Style & Make-up Effect leer ons hoe om jou somersklerekas na een vir die winter om te skakel. Ek is so bly jy is hier, Lorraine. Welkom terug. Dankie, Elsa. Hoekom is dit so belangrik om somersklere na winteruitrustings te verander en nie noodwendig iets nuut te gaan koop nie? Wel, in eerste plek, jy spaar baie plek. Nie almal het baie groot kaste nie. Ek het nooit 'n groot genoeg kas nie. Ek het gedog jy gaan begin deur vir my te sê jy spaar geld. Maar jy spaar geld ook. So ja, ek dink dis maar meer die plek, want soos ek sê, nie almal het so groot walk-in closets nie. So deur jou klere bietjie meer te herwin, spaar jy daai spasie. En wat is die grootste fout wat mense maak wanneer seisoene verander? Ek sal sê, baie mense pak hulle seisoenklere weg. So ja, bære jou jasse in die somer, maar daar's so baie somersitems wat jy in die winter ook kan dra. So moenie jou klerekaste wegpak vir 'n seisoen nie. Herwin net jou klere, herwin sekere items en bou om daai items. Ek dink dis 'n baie interessante perspektief, want ek is een van die mense wat daai fout maak. Maar hoe doen 'n mens dan lae vir wintersuitrustings? Wel, Elsa, in Suid-Afrika, ons winters is nie so koud dat dit die hele dag sneeu en dat ons die hele dag 'n jas hoef te dra nie. Oggende is gewoonlik koud, so dan deur jy lae te gebruik, skep jy daai illusie van leksheid ook om jou en jy kan met jou teksture speel, maar ook dit help jou om deur die dag bietjie van jou lae af te haal as dit begin warm word. Jy het nou verwys na teksture, maar hoe kan 'n mens so iets meng? Wel, ek het nou juist hier so uitrusting aan mekaar gesit. So die fluweel was ook in die somer ook trendy, so ek het sommer 'n fluweel rompie, so hierdie sal dan my statement item wees. Maar dan kan jy hom lekker speel mee met verskillende teksture. So ek het nou hierso juist lae bymekaar gesit. So jy kan jou kort baadjie sê net maar aantrek met 'n serp en dan jou jas bo-oor aantrek, maar jy kan byvoorbeeld ook daar gaan die pop se hoed. Jy kan ook met lekker fluweel en furry en goedjies ook speel met jou teksture en dan gee dit dadelik jou uitrusting weer 'n bietjie 'n ander gevoel. Maar iets soos klere is nog steeds baie belangrik, né? Klere moet darm by mekaar pas. Klere moet by mekaar pas. Soos ek sê, hierdie is nou my statement item. Moenie te bont gaan nie. As jy 'n statement item wat bont is kies, gaan dan met jou effe klere by, maar as jy 'n statement kleur by item byvoorbeeld hierdie was, gaan dan meer met basiese klere wat daarbey gaan pas. En ek dink 'n mens kan ook baie meer met effe klere doen, né? Want dit staan nie so verskriklik uit nie. Ja, en dan soos ek het nou byvoorbeeld 'n leopard print bootsie vir hierby aan. So sy kan dan of 'n boot wat 'n statement item is, kan sy ook by 'n plain outfit dra. Ja, want ek wou nou juist weer gevra het hoe verander iets so stewels of boots 'n uitrusting? 'n Boot maak dadelik jou uitrusting 'n winters item. So jy kan so baie speel met jou boots as jy net verskillende boots en verskillende lengtes, maar daar is dit ook nou weer belangrik om jou liggaamsvorm in ag te neem. So as jy byvoorbeeld kort bene het, moet jou boots ook 'n sekere lengte wees. So as jy lang bene het, kan jy weer wegkom met jou medium boots. So dis belangrik om te weet wat is jou liggaamstipe en wat is jou flaws of jou assets. Nou moet ons ook uitkom by iets soos bykomstighede. Jy weet, want dit verskil ook sekerlik wanneer 'n mens kyk na die verskillende seisoene. So wat sal jy uitlig? Definitief. Iets soos 'n hoed sal ek definitief gebruik dan vir bykomstighede. Ja. Ek hou daarvan om in die winter te speel met hoede. En dan natuurlik serpe. Jy kan serpe bysit om 'n item dadelik meer lyks te maak. En jy kan ook speel met jou klere van jou serpe. So as jy byvoorbeeld in 'n uniform moet wees elke dag en jy moet swart dra, speel dan met jou serpe en bring kleur daarbey in. En dan natuurlik ook belde. Meeste van jou jasse, as jy jou body shape wil afshow, gebruik dan belde van 'n jas om weer 'n bietjie daai lyksheid en daai gevoel net van
elegansie in te bring. En ons weet nou al teen die tyd dat jy baie lief is vir belde hier by Natuurlijk. Goeiemôre, Good Morning Jy het ook. sulke mooi lyfies, ek moet dit afwys. Goed. Baie dankie Lorraine. Ons is so lief vir jou. Wat is die een item wat jy nodig het om so 'n transformasie te kan doen? Ek dink almal moet 'n jas in hulle kas hê vir die winter. Ja. Maar as jy dan nou, as jou begroting dit toelaat, speel met die verskillende kleure van jasse. 'n Swart jas is altyd 'n wenner, of selfs ietsie soos daai wat 'n beige is, wat jy eintlik by enige kleure kan aantrek en dan by enige kleure. So, deur 'n jas net bo oor jou te gooi, skep dit ook dadelik daai stylvolle gevoel en daai elegansie. Ek is altyd nuuskierig om te hoor, jy weet, watter kleur trendy gaan wees in die komende winter of so iets. Is daar al 'n kleur wat in hierdie stadium uitstaan? Jou neutrale kleure is definitief in vir hierdie winter. So en met jou neutrale kleure kan jy ook dan jou trends volg, maar jy kan ook stylvol bly. Goed, en dan net laastens, as jy een goue reël met ons kykers kan deel om 'n uitrusting te transformeer in 'n paar sekondes, wat sou dit wees? Speel met tekstuur en moenie bang wees nie. Nou maar daar het jy dit. Ons is dan nou nie bang nie. Baie dankie Lorraine, dis altyd lekker om met jou te gesels. Dankie Elsa. Goed, so bly ingeskakel want ons gaan binnekort verder kuier. Jy is intussen ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en onthou indien jy enige van hierdie gesprekke misgeloop het of dalk net te laat ingeskakel het, is jy baie welkom om 'n draai te gaan maak op die Goeiemôre Good Morning YouTube kanaal. Ons is nou weer terug.